Kini kor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number, pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Na kapor sa kapor la juyos ngo ya kejingot jeng nam jong ipat ba hag shnong nong kendong bagi jaka ajeng sumar kimlong ki babiang na kabenta ki ba kamtam ka jingduna ki doktor bat ka jingduna jong ki jingdon kam hapo ki primary health center lane ki sub center haga kalai teri ku jumang arjar arpsan uba kenjo lang rangtong ubri UMDC ke Mauhati constituency uba badro ku deputy chairman ke KHADC ulele banjurip kensan ya ki arteli ki primary health center ki bakenthop ya ka Mauhati PHC bat ka Maulasnai PHC hagte ke jingle jurip bakensan ya ki primary health center UMDC ulalap ba ki don shibun ki jingduna khamtam ba ki doktor hapo ka Maulasnai ka don tang ka wai ki doktor ka ba pet tang ya ka Ayush bat ki nos ki badan hakti ki PHC ki habantre hi dalade namar ka jingbom don doktor hapo ka te ki PHC naror ka jingbom biang jong ki nong tre bat ki doktor hakti ki arteli ki PHC ka jingbom don bat ka jingle blaj ba kha kedi kijing ki bahak mat hakini jika ajing sumar jong ke sarkar haba keren hadin kete kijing le jurip kensan ye kiti arteli ki PHC uba kenjo lang rangtong ulopan pau ya kijing so diaw habawan jurip ya ke PHC Maulasnai bolalap dal ki jong ki khmat ya kijing duna hapo kene ke PHC bolopan pau ya kijing bombiang jong ki jing don kam hapo kene ke PHC ke bakan thop kum kijing bombiang ki doktor kijing bombiang ka kijing bombiang ka boarding electric kikali kit nongpang lane ki ambulans lembat kiwe badula kenturu ya sarkar jelam kan simkhya ya kene kebenta ka bagi paiba jong ke constituency Mauhati ki siam jinge nang por sakapor habagiwan ban sya sumar ha kini ki arteli PHC bat nagalang jong neu nong mikmat paiba ka Mauhati constituency ulaong bo unlit bo dak jing tho ha office jong ka DMHO Ribhoi district bat ha office jong deputy commissioner ke Ribhoi district kabalong kum gajing pentip bat bakin yo le ye kebon kam halor ka jing duna jong gini jika ajing sumar jong ke sarkar jong Ayush mod dem Ayush na oi dalam okey itu step minta ada tempat lagi ya. Kalau tempat itu benar dia patient dah. Tengok hap shui ada di itu. Ini kepala long big kepala shui ada di itu. Long lembaga jing kontak pada itu advice doktor lah bisa. Baik, sekarang kita lihat belum. Tuan. Sebelah dewan pakai wan tang kasih kong bom tasi nanimit nak berisi untuk nanimit tasi nanimit. Zero point. Right. Oh, ada 0.1. Point hasa Montali. Oh, Montari. Hai. Ini kan ini. Ini. Keempat. Tuan mana bisa? Tema tagasngi ngedon hangni hapo PHC Maulasnai adin ba nakaliang ngajonga kumu local MDC adin bang layo ya kajing persngau nakipat ba nong song sinong jong kadi kadong kathan ak bagi lai kendu jing
aku dai bat ka kani ka PhD mar bom judon doktor tina kalian ke jonga menta kasi ngalayo banwan pej banwan penduk yaki staff nurse ke ba don hapo kani ka PhD bat kalong sisak aka ke ba skusi ban yathu namar kumba kalong mentahi hadin ba i doktor i badai ban pej badai bandon hagani ka PhD hadin ba ila lej tibit susu ila de menta kumdon doktor su ban bandon hakani ka PhD te menta kani kala bojing e pajba bad i doktor ibadon menta hakani PhD kalong idon tang i doktor Ayush bad ni suthu ba idon tang i doktor Ayush bad kumdon MBBS kani kala bojing e pajba ibadon kam ya ka jingarap ka bakerki te kumbang layo banyak keren badi sister iba dipet hang ni ilong baik babun hiki kes aga baki nongpang kiwan sekani ka PhD lahab ban refer no isa ka hospital pat kani kala bu jing sikade pai ba pat kani ka PhD hi ka sisak idon sibun ba kisnong tiba hab hapo kani ka PhD tenre de jing bomdon jugi doktor kani kala bu ya ka jing ba sikade pai ba te nakaliang gajonga mene ngalayo ruban wan sepo mau hati PhD hoy hapo mau hati kidon arngut ki doktor hendring iklim la bane kendu iki mene namar ba kidon ya ka health cam gujungki chete sepo sinong sopo te adin bangalawan bade hangni hapo mau losnai ngai i sisai ke jing omdei tang ke jing bomdon jugi doktor kat kum ke jing ethu jangki jong sister wat ka umro omdon hangni hapo PhD bad ke jingai thu jong sister ong ba mentale watang ban admit yaki nongpang hali sya naga liang ke jongki kum ki staff nurse ki perchang he ban yarap naga level ke jongki ban admit yaki paiba hagwin kam ke jing yarap ka kerki te hendri menta kimla ban le ka taru namar ba watang ke umru kamdon ni po PhD te naga liang ke jonga o keni kam dei kani kadai ke kamram ke jong ka sarkar bagari ban penbiang dei kum unong mikmat ba ki pai ba ke lajet ngasngo bagari ka kamram ke jonga ban pensngo bat ngan sa tho sya ka office jong ka DMHO bat ngan sa pensngo ru ka sarkar kani ke je ki pai ba lad ngan sa boden ru kani nang ba ki pai ba ke namat su kani ka ke bangitip kalong ba wat ka ambulans ru hangni hepo PhD maulas na menta kamdon namar ba kadon tanggawi ke ambulans hendrei kalau aksiden no te ya menta hi la ki pai ba ki ya kundu jing jing don kam kerke ke ambulans ki hab ban su phone ya ki private ambulans te hajing shisha kum kini ke PhD badon kam bandon la kunu arteli laiteli ke ambulans ban menta tanggawi ke ambulans ru kamdon ikani ru kade gawe ni ke jing ke ba kipai ba ki kendo. Admission open Kapetar Kema Model Degree College Rimhoi District ka khot admission nagabenta ka BA first semester ka lat bahajan nagabenta ki samla pule nagabenta ki jingtip ki babanya phun hau number praiwe laiwe pranot sanar khandai not lani pra lainyo not prasan riu khandai san. The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi phone singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei khandai hendru yue ar nyo lai